suština svega da lekari koji nose Beli i mi koji se bavimo humanitarnim akcijama, nebitno ko će snositi troškove, bitno je da ljudi koji čekaju 6 mjeseci jedan ultrazvuk štitne žlijezde, ultrazvuk karotida, znači krvnih sudova vrata, mogu i imaju mogućnosti da to urade u jednom danu i to besplatno. To je suština, da li je organizovala Srpska napredna stranka ili je to SPS ili bilo koja druga stranka je nebitno.